None se mani kwambaye neza nk'umuntu uvuye gushyingwa. None se mani ko wari warabuze. Itangazo wumvishe kuri radio rindagisha. Ngo mani musuzi ko twerukana. Ndakeka tuje gukusanya ibitekerezo byose tuba twarisacinze kuri yo. Ugize ngo mani imbuga zose tuba twarisajije. Tutasaza. Igene ngomba none wari bwo dushoboye tugomba kubikora ubwo dutangiye. Imana wa mutipe nakuna dukaraga umufungo ko tujya kumukorera gafone. Dore umva ngomba kudukaraga. Umva meni we ngwino tujye gutwipanga ndimwe. Salam. Mbona mwahageze rwose. Mwihangane harana natinze. Ariko nimunyishishe munyiyumvemo. Munyibone munange umwana mwiza. Kuvuza ngo tukwibonemo kuba ryari mirwano. Ugize ngo Imana wacecetse umvira nkuko nari kubwira boy. Ngira ngo nyine ndebe uburyo muhagaze mu kazi. Uburyo muhagaze kuburyo nzaba ikiraka. Kete mugishwanyaguza. Bose ari biko twicaye muri turi kubona indagaze. Bongera kuvuga ndakuru. Ne boss mumba bade ni kwa kuntu umuntu avuga butse nyine n'iki n'iki ariko ntabwo byonje. Sindi boss ngo dufite ikiraka. Kiraka kimba gifite kimwe kinashyushye. Kiraka mfite rero. Kiragira gitya. Kazi mfite nako gutubura abantu kwikoranabuhanga. Boss ubwo niba zadufata. Ntabwo bazadufata ahubwo reka mbereke gizemo. Allo? Allo? Rinderereye. Ndi Pacifique Irishamereye Bugesera. Wowe urinde uherereye he? Nanjye banta Maxine njukuri ikico cya MTN hano mu Bugesera. Ugize ngo Ubaye umunyamahirwe kuko ugiye kugutsindira amafaranga miliyoni. Wowe cyo usabwa ukwezi 5 akakanya kuri nimero. Ugahita ubona miliyoni yawe. Wayakwiye kuri wari ugiye kunyohereza se ukwereza hasigaye. Abantu bikigera kandi mubwiye ko ayo mafaranga nayo gufungura konti ayo mafaranga turi gukwereza ari buturuke. Ahubwo ohereza vuba vuba. Yes we haka kandi. Umumerere hano nyabagendwa kuri Bralin. Nese kohereje koko kandi mote gufata. Yo magisha. Nabare wambaza. Nje rwose afande. Niwe ushinzwe gutubura abantu kuri telefone. Nese